Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang bapinum do iki videos ki bingi upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Shaban sedang yakanika video ngi suka bon pentep bangi la apply iki merchandise dan iki merch jangkanika channel. Ka link jangkanika website ngila ai po description jangkanika video. Lada pi klik ya ke link pen support ha kanika website bat phila ban pay iki products ki badan. Lada pi ko bon support dan ni keshan ya kanika channel phila bon order iki jan ki bangila design hi. Ha kane batho ka new arrivals pen yu ki design ki batmai ki bangi upload. Ti phila ban browse through ya kanika website support bat phila ban pay iki products kat ki badan ha kanika store ka jongi. Phila ban order yaki bat lada pi tna ya kono design shu click baik ya kata ka product ban hadin sa select ya ka size hadin ka color ka bapi kwa ban thiet ban sa click add to bag le phila dap click ya ka add to bag pi hab ban sign up pendap ya ka email ka jong pi bat hadin sa click continue le phila dap ban click continue pi hab ban pendap ya OTP pinyo ha ka email ID ka ba phila dap pendap. Da phila da ban pay OTP sa pendap hakanika jaka bat hadin sa click verify. Minta shujit biang ya ka size bat ya ka color ka bapi ko ban thien bat sa click add to bag. Da phila da ban click add to bag sa click go to bag bat da phila da click go to bag pen sa poi hakanika page. Sa click ya ka take button place order bat pen sa poi hakanika page. Sa pendap ya ki details ku jong pi ban hadin pen sala ban seo. Ke Instagram account jong ka merch store ka jong niru ila bo apo ka description jong ka video tis ngobha sa follow ya ka. Beli shibun bapila ya ngap ya ka special announcement jong ka channel minta nginya beteng biang ya ka video. Ya kini ki post la apply ke Indian Coast Guard minta benai arajar apply ki keteng jong ki post kilong kumne Navig General Duty but Navig Domestic Branch. Kelas dia lani katarik bakado bapila ban submit ki applications kade khandru tarik benai February arajar apply. Ya ka post Navig General Duty kalai hado arspa absently ki post properly ki unreserved category arpo artly ki economically weaker section nripoitly ki other backward classes arpo artly ki scheduled tribe but lipo artly ki scheduled caste ke age limit nani ka kerta ka beredo ka dekat prasnam bat ka bahado ka de arpo arsnam kandan ka upper age relaxation hado sansnam ki scheduled caste lani ki scheduled tribes but licenam ki other backward classes ka salary lani ka tulap ka de arpo hajar nyospa ka badai ka pay level 3 bat pinyoru ki dearness allowance bat ki allowances ke educational qualification kalau kumne pelade ben pendap ya ka 10+2 lani ka class 12 naka education board ka bla recognize daka council of boards for school education bapide ruban syam ki subjects maths but physics ya ka post Navig Domestic Branch ka life hold tli ki post khar artli ki reserve category artli ki economically weaker section supposedly ki other backward classes artli ki scheduled tribes but southly ki scheduled caste ke age limit lani ka kerta ka beredo ka dekat prasnam bat ka bahado ka de arpo arsnam kandan ka upper age relaxation hado sansnam ki scheduled caste lani ki scheduled tribes bat licenam ki other backward classes ka salary lani ka tulap ka de arpo hajar nyospa bat penyoru ya ka dearness allowance bat ki allowances ke educational qualifications kalong kumne pelade ben pendap ya ka kelas 10 lani ka matric naka education board ka ba recognize ka council of boards for school education. I candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply ya kini ki post pihak ban login chaka website jangka Indian Coast Guard bat pihak ban register yala de hadin da pelada ban register sa login hadin pisala ban apply ya kini ki post.